ona tha ici because I understand kindu gitagwo romantic depression. Yes. Muno akwenda muno very romantic, very loving. No ni murimu. Wow. Na depression hele kahonera akainuka utuku ucio. Wow. Ndekuri he muthuri murata witu were gite kwendana na mutumia akwe ndi nyatha makainuka onake utuku ucio. Akio tone anyuite igwari muratirire istikinga nani ndio kienda kana nyatha akora kiuga ni nyatha ogera gotungata nyatha kana ni akiuga we nende kunia mundu ucio murata witu twina Dr. Paul akimana ntuthi nenga kuria ciothe thiko ya gatatu ni hwamenyagira ene ahikanirie no ya nyatha ile kunia ayumba okirire akimuria na wewe akijira wagorira aria murango-ini wa KU neke wekaga aramuri tari gotini cross examination neke wekaga endagiria oguo tu tondu ndihuka arafu ni twanyitanire atia wanjetiro kijira ndigatungate nyatha ngutungatagira ni wonire uguo ari wega nikio tuokire na ne odungatete muno ona Ngai nauge ni Ngai ne niko irato mundu ucio kauga kwanyu no kore merimu ile teka muriareko mastitis tondu kugerera hana wamenya kuga no merimu ale kore mastitis ala na maitho ara mukingo tigwaragerera na kore mastitis kira geciria kumuria ungi ajiria ati athire kiugo kimuria iyo wa thirikari ndigo chakao kare ekora murimu wa thirikari oyo rande ngore wena sindano igere tu mwaka utiri kumeria tabs ende mo icio no wa thirikari moire modeo kimuria hawa kimurana ndi ndakorwo aroretwo ri akimura kindu mieri iri kira ringi akimurora uthio kimuria neke gatumite wicirie guthi korogwo neta wekite wona gatotari boyo kigo ne athirika muno kimwira inyatha wendagia ati kimuria kimone cirana agamagara matatu agatano kimuria ciothe cio kimwira nende gwita oike kimamoro kina kimuria ndio kajeta atia ambe ndike mpesa nayo no yo kanyita kuma boyo kijita ekejera te badui mukamugara ida nyatha ici